Ljudi, stigla nam je nova prekrasna gitara iz American Vintage 2 serije. Fenderić, naravno. Ajmo vidjeti koji se boji radi. Ahahaha. Prekrasni Candy Apple Red American Vintage 2 Strat race izdanje iz 65. godine. Inače, osim ove, stigla nam je i u Shoreline Gold boji. A jako se veselimo čut kako ovo radi. Ajmo na muziku.